إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Iman to na pangadian tanong naging kaya ikalimah kasi ka naging muri-puri dars tanong saging kaya al-fi'lul mujarrad. Kalima asumpa to miyangaw sa itan o si kumiyangaw na lam yarid fil lughati ma yajibu kasru aynihi fil madi wal mudari illa 13 fi'lan. Detigyan na miyalo si kubasa Arab ang ani na paliugat so kadibawa si ku ainul fi'liyan si kumadi agu si kumudari inunta so 10 agu telo mga galabak 10 agu telo galabak ay may sabuton na wajib tigyan ang kutuwa kadibawa si ku ainul fi'liyan saging kaya 10 agu telawa mga galabak. Sekalian, so wathiqa, hingga wathiqa na mudari'ina yathiqu. Mana wathiqa bihi na syariganian wathiqa bihi yathiqu amudari'an. So wajida alayhi na mirab mana sa hazina. Wajida alayhi hazina mana na mimbuku. Wajida alayhi inimbuku niyan sekalian. Namun mudari ay na yajidu alayhi. Sumambu suwaritha al-mala. Suwaritha naman buwa mudari ayan na yarithu na ayama na waritha na miya kawaris kaya warisan yan so tamok giti mana warithal mala. Wari'a anis syubuhat. Wari'a naman bumudari yan na yari'u. Mana wari'a na tiyawarang yan so kikasasawalan asyubuhat. So warika na emang bumudari yan na yariku. Mana warika na idtaja'a sumiyandang. Warimal jurho. So warima na emang bumudari yan na yarimu. Mana warima na lumibag ragsa mindana. So pali. Pada maan naging warima naging utamyati tanos. So pali. Wariyal mukh. Mga mudari mambu wariyah na yari. Mana wariyal mukh naging utwa miyatimu so otak. Ingay pagminyan sa otak. Nakanabagi buso otak mapipigiron na so otak matatago si igo olo. Kalagi do mga otak si ikutulan nagiti mapipigiran siya miyatimu agyang kutwa otak o di nasibu ektanazatiyan aman ektanaza naging uta miyatimu miyadiumu na wa'iqa na mambu mudariyan na ya'iqu wa'iqa alayhi ay mana wa'iqa na ajila. Mana wa'iqa naging utwa niya kadilapat. Piya kadilapatian. Wa'iqa alayhi. Ajila. Wafiqa amrahu. Amang mudari wafiqa na yafiqu. Na mana wafiqa
na yawmaniyan so betadian maka ayun iti mana wafiqa amrahu mana na sadafahu muwafiqan yawmaniyan so betadian maka ayun waqiha na emang bumudari ay na yaqihu na mana waqiha lahu na sami'a miyamakin naging sami'a nagira ko na pugsar man yan si kumaan miyangungunutan so sami'a wakima na mudari yan na yakimu ay mana wakima na igtamma amana igtamma naging kutwa mimbuku miratas sa ginawa hazina waliyal amra ay mudari waliya na yali ay mana waliya na miyakap kepaaran waliyal amra ini kepaaran yan so betad wamiqa na yung mudari yan na yamiqo na mana wamiqa na ahabba miya babaya giyang kaya sa pulago telo nalangon tigian paliugat siya so kadibawa si ku ainul fi'liyan si iku madi au si iku mudari wa warada 11 fi'lan agu mialu tigian so 10 wisa agalabak tuksaru ainuha fil madi an dibawaan so ainul fi'liyan si iku madi agu kepakai tigian wa yajuzul kasru wal fathu fil mudari na kepakai so kadibawaa nagu kadiyata sound si iku galaba ka al mudari sekanian so baisa nagapagumiraw ka baisa yab aso yab iso pangalawin tanong din sa mga mudari yan nagutanong mo pangalaw ya sa mga maanan yan hasiba na mga mudari yan na dua kapag mira ka yahsabu agu yahsibu sumambo so wabiqa na kapag miraw ka yawbaqu agu yabiqu mudari yan agu suwahima nagapag umiraw ka yahimu agu kapag umiraw ka yawhamu so wahira nagapag umiraw ka yahiru agu yawharu so wagira nagapag umiraw ka yawgaru agu yagiru so waliga nagapag umiraw ka yaligu agu yalagu o tuwa bidan yan yaligu agu yalagu ya kapag nagmira ka yawlagu sa iko kaidan yan yawlagu waliha kapag mira ka yalihu agu kapag mira ka yawlahu so wahila kapag mira ka yawhalu agu yahilu so ya isa nagkapag mira ka yay aso agu yay iso nakaparo na to so mga gusto yay bisa nagapagmiraw ka yay baso agu yay biso nagyang kaya sa pulo agu isa nakapakaroon igira madidibawa agyang goto ainul fi'liyan sa isa madi na kapakay aging moto kadibawaw na kukadita sa si kumudari lagi na sibu mapapanto aging kaya mialoy tanong sa aging kaya maana na sa pulwagu isa ang mga galabaka na aya maana aging kaya ba isa naging moto iftakara miya kinanglan kaya ragunan makapmano naging moto ba isa hasiba na makapmana sa dhanna tiyang kapyan ay mana na ayat tiyang kapyan dhanna o di ina ayat piyagan tanganian ayaan tanganian iti mana hasiba
Wabiqa na makapmana sa halaka, miya binasa, miya antioro. Wabiqa. Wahima, naging wahima na makapmana sa miyang raring. Ino ay ibaratin siya na tingin na wahimatil hubla. Miyang raring, so, maugat. Na pumako mudari na tahimu al-hubla. O di na, tawhamu al-hubla. Kung raring, so maugat. So, waham, gito so kraring. Wahira sadruhu. Ay mana wahira sadruhu na miya penuwagani ararbiyan. Miya penuwararangit ararbiyan. Gitu mana wahira sadruhu. Gingi wahira na makapmana sa gini-gini. Wagira na makapmana sa igtadha. Ay mana wagira na makapmana sa kirarangitan, inutagan, giyani, wagira. Waliga na ito ang mga iso kalalayaman tanong waligal kalbo. Ay mana waliga naging utwa dinilaan waso, miyanila suwaso. Waliha naging waliha na makapmana sa minitaralos sububaya iyan. Ay mana na kialalungan kukap kububaya iyan. Kialalungan kububaya iyan. Minitaralos sububaya iyan. Gitu makapmano naging waliha. Wahila naging wahila na madalimana. Yung wahila na makapmana sa miyalipat. Makapmanap na yan sa tialaw. Makapmanap na yan sa kelubayan. Ang makapmanapan sa miyalaka. So, ya isa minhu. Ay mana ya isa minhu na kiadaan sa inam. Siarkan yan. Kiadaan nun sa inam. Ito mana ya isa minhu. Ya isa na kiadaan sa inam. Ya bisa al-ghusnu. Ay mana ya bisa al-ghusnu na miyagangu so sapak. Nagiya nasa puluwagu isa na mapapanto sa ging kaya discuss tanong. Nabay ni rangkong. Ika na mapinakapanginang kaantano naging kaya kateroya na kaunu thulathi ala waznin muayyanin min al-awzan al-sittah al-mutaqaddima sama'iyun. So tigyan so kabaloy o talot timan abatang madadala mo ko timbangan matatendu puuno ko mga timbangan na namtiman amyangaw na agito sumyangali tanong pamintwa na namtiman na sama'iyun tigyan nagiitigyan na so kya nagawon kya tirwaon nagukyamba sa auno mga batangara mga Arab sa sokyaw sarayra nun. Ayamaan na sutulot ti manibatang na ayak kalilid saya na sakya tirwaon ng mga Arab na gito ikidiyatan na ron. Kanaba kiyasi agyang kaiya at thulathi. Badan kasala kaging kutam yung usay tanong na mabibilang agyang kutwa mga kayasi yun. Gayid na ayadun na miyag kablabla nga usay naging kaya thulathi na daabaniyan ayamana na naknabas kaniyan kayasi. Ayamana naknabas kaniyan timbangan uba sulang-ulangwan uba labok na ba tirwa na tika kata sumudari yan na siya ang tibun sa giyang kaya albabul awal kadumaday ito kanabagi ito kakagiya asakyan gawon kung mga Arab nagito iya kakusaratan ron sa mana yan namiya pa sa daging kaya bandingan tanong siya tanong uptawi sa diyang ka panginta ko Allah subhanahu wa ta'ala kasabuti waging kaya usayan tanong wad pakay sa iyo ay babugayakan na lauda parong kapakaya ipkomintyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باك دليل إلهي وقفت دموعي
دموعي تسيل وقلبي ببابك